Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka OM Roy Memorial High Secondary School Shillong, kalalong kalak du ha kalempung ilek kai final, jong ka under 13 Boys Inter-School Futsal Tournament bala penyat da Futsal Association of Meghalaya ya ka bala pelong ha Laban Indo Sports Stadium Shillong ha ka arpenyo trek yong arjar kat kendai. Ka school OM Roy kalayora ekni ka nam la du hadin bakalala ban pelim no ya ka H Elias High Secondary School Shillong da saula lai gol. Ya ka nam best player layo bandra da usamla wanchwa dami dingdo. Kidon khatwi tili ki school na ki district bapero per gejla ki balawan nishim mentah ni ka lumpung yelek kai bala pelong ha ka sin ka baningkong ha ka jela Meghalaya ya ka bala pensdang na do ka arpsan trik wiayong arajar khat kendai ha kini ngiu district sports officer ka East Khasi Hills district uba Daniel Dan ubala long ukongsan ula sam ya ka khusnam sha ka kunhu ni lek kai ka bala yora ka nam la do.
ka sin menukong yang ba ngi pelong yang ni tournament yang kermen ba la shai singi agisna makiban wan ro ngila ngin sala biang man pelong kum ni tournament ngila skilang kan no kena school kila shongshit kamta makane ka final ngi imta ka singi ba ka OM Roy kala job ya ka HLS Memorial Secondary School da ka saulalai ngi iba kena kila shongshit ha tengi kum ka futsal son of Meghalaya ni senguslur man iba kena kila shongshit ha te ka thong iba ni thmuan pelong kum ka tournament da ka bakbi dan tiba lasai singi ngin sala ban pha iginegi school na fokus jela jungi ban simenta sha ka school game Federation of India na marang tiba ka futsal ka dei ka wena ka jingila kai baki ya pen la kai hang tei tenga kermen da ka jing trilang na sports department kana na office of DSO ban director of sports da bangin sala ban pha iginegi school sha ka tournament ka national level ya kamanta ka ketiga benekong i perlek tanggi senrang da kumbang ong ebi ladangi tangyo pengersan na ka sports department na director of sports let's say ba la share singing la ban include saki tournament entail da kumbolong mentahi ya kena tournament kala de bitang contribution among the members of the association ngi community ban salah biar man pelong begini tournament la share singing